Shalom bakunzi bahori CANAAN TV. Turabakunda, turabashimiye ngene muhora mudukurikirana ubuntu bwa Kristo Yesu bushishikare kuganza mitima yanyu. Dushikara no kubifurija umwaka udasanzwe, umwaka wo gutoneshwa n'Imana. Umwami Yesu azo gutonesha mu buzima bwawe bwa misi yose. Yesu turaguhaye kazi. Uganiriza imitima y'umwe wese niwe dukeneye kumva. Haleluya. Uganze mwami. Icubaro garukire mu izina ry'umukunzi wacu Yesu. Amen. Bakundwa. Ubushize nariko ndabigisha hejuru yo gutonesha n'umwami. Reka ndabikomerezeho. Ndashaka gukomereza kubigisha hejuru gutoneshwa n'umwami. Kuko ndabikwifuriza ndabigusengera ubuzima butoneshejwe n'umwami n'umugisha udasanzwe. Haleluya. Ndakwifurije gutoneshwa uyu mwaka mu bana bawe, mu buzima bwawe, mu byo ukora ubone gutonesha kuva ku Mana. Dusome mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere umurongo 8. Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima we utazo kwihumanisha n'ibyo kugeza ubwami canke igiturire yuhiye. Haleluya. Agira imigabo mu urifuza gutoneshwa n'umwami, gira imigabo yo gukiranukira Imana. Urifuza gutoneshwa, urifuza kugira favor y'Imana mu buzima bwawe, urakeneye favor idasanzwe 2025. Gira imigabo mu mutima wawe yo kutihumanya, gira imigabo mu mutima wawe yo inzira z'Isiyoni, gira imigabo yo gukiranukira Imana. Urabyifuza? Daniyeli agira imigabo mu mutima wiwe yo kutazihumanya. Haleluya. Nico cyatumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo tiyihumanye. Aramwinginga, bene data, abahungu barinyagano bari mu gihugu kitari kiwabo, bari mu gihugu kitari kiwabo, bari bamerewe nabi, ariko kubera kutihumanya kwabo Imana ibaheza ubutoni. Narababwiye ejo bundi yuko gutoneshwa ikintu cya mbere ni ugutunga umutima utanduye. Icya kabiri, haleluya, n'ubuzima busenga, n'ubuzima bwegera Imana. Daniyeli ngo yora senga 3 ku munsi, ubuzima bwe bwari mu gicaniro. Urifuza gutoneshwa, senga. Murongo wa 9, nuko umwami atuma Daniyeli nuko Imana apana umuntu, nuko Imana ituma Daniyeli akundwa n'umukuru w'inkone amutera imbabazi. Umukuru ubari gutoneshwa kwa Daniyeli kwatangiriye kubarinzi, waratoneshwa. Haleluya. Umukuru w'inkone, nuko Imana ituma umukuru w'inkone abatonesha. Urifuza gutoneshwa, gira umutima utanduye. Reka kuzuza umutima wawe ishari, inzigo, ububesho, ubusambanyi, urwango, ubwibone, amacakubiri. Sohora ubucafu mu mutima wawe niba wifuza gutoneshwa. Nuko Imana, nuko Imana ituma Daniyeli akundwa n'umukuru w'inkone amutera imbabazi. Mureke mbabwire, bari bababwiye ko bagomba kurya ibyo kurya by'ibwami. Ibyo kurya by'ubwami nabyo babanza kubicisha imbere y'ibigirwamana. Daniyeli aravangwa yaye ni muduha isoromano. Uyu mwami uyu wari bacunga arababwira ngo bazonyica, bazosanga mwaronze, biduhe uzoturaba nyuma y'iminsi 10 uzoturaba. Haleluya. Turakeneye gutoneshwa n'umwami. Haleluya. Umurongo wa 15, ikazimbira umurongo wa 15. Iminsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza kandi bayagayaga ku mubiri kurusha abandi basore bose barya ku byo kurya by'ubwami ku minsi 15 irangiye. Haleluya. De la bonne de la gloire. Iminsi 15 irangiye, iminsi 15 irangiye ngo babakubise amaso. Babakubise amaso, babona mu maso habo ari heza hakayangana kurusha abandi basore bose bariye ibyo kurya by'ibwami. Urifuza gutoneshwa n'umwami, bishuti ya Kristo, gira umutima utanduye. Imana igutoneshe uyu mwaka Imana igutoneshe. Igitabo cy'Itanguriro 30:27. Ndakeneye gutoneshwa nawe Mana. Rabana aramwisura ati icomba ukanezerwa no kugumana nanjye, kuko nabonye rwose yuko uhoraho yampaye umugisha ku bwabo. Iyo umuntu yatoneshejwe ahageze hose ibintu birahinduka. Ahageze hose ibintu Yakobo yageze kwa Labani nyirarume.
nyirarume aramushingira intahe aramubwira ngo kuko nabonye rwose yuko uhoraho yampaye umugisha kubwa nabonye yuko mureke babwire ikindi kintu gihita gitera gutonesha gituma umuntu atoneshwa ni ijambo ry'Imana kuko ijambo Yakobo yabwiwe na se amuhezagira nta kintu yajanye kwa rabani yagiye nta kintu ajanye ariko yajanye ijambo rya jambo rirakora haleluya ko dufite ijambo turi mu mugabane batoneshwa n'umwami oh haleluya mwami Yesu aguha umugisha ndanezerewe mu kiri gitondo haleluya umurongo wa 29 aramwishura ati urazi ngene nagukoreye n'ukuntu nagendeye mu mikuku yanje kuko ivyo wari ufise ntaraza byari bike ivyo wari ufise ntaraza ndakwifurije kuba umutoni aho ukora haboneka umusaruro kubera uhakora aho ukora hagaragare haboneka umusaruro haboneka umwimbu kubera iki hari umutoni w'umwami wicaye hajya hantu nimba uri umudandaza nimukorera umuntu urya muntu yunguke abone umusa avuge ngo naragize umugisha kubera bene ndakwifurije kuba umutoni w'umwami ndakwifurije kuba umutoni w'umwami ikintu cyose ukora ubuzima bwawe bwose ikintu cyose werekeje ku maboko uronke gutoneshwa n'umwami rabana abwira Yakobo aramubwira ngo kuva utaragera hano ubuzima bwanje bwari busanzwe ariko kuva wakandagije ikirenge ubuzima bwanje bwarahindutse ivyo dutunze byariyongeranye ku rugezo rutangaje kubera iki hariho umusore watoneshejwe n'Imana wari winjiye hajya hantu akazi ukora senga Imana igweze ubutoni ibyo ukoresha amaboko yawe ibyo udandaza naho wowe ukorera umuntu ujya muntu abone umugisha kubera wewe haleluya azavuga ngo naroronse umutoni kabisa naroronse umuntu ari ku ijambo ry'Imana oh haleluya sifa kwa Yesu kandi uhoraho yaguhaye umugisha uhereye aho nashize ikirenge hose none jewe nzokwironderera ivyanje by'urugo rwaje ryari yariko aramubwira ngo muvyukuri kuva aho ngeze hano wararonse umugisha none reka nanje ngende ije kurondera ivy'abana baje mugabo ntiyavyumva uyu ntabwo yashaka kuvyumva yashaka kubagumana ariko aramubwira ngo reka ngende jewe nanje ngende kurabo haleluya uyu nyirarume yagaje no kumugwanya ariko kubera yari umutoni w'umwami yaragerageje byarananiranye ntiyashobora kuzibira umugisha umutoni w'umwami urifuza kuba umutoni w'umwami gira imigabo mu mutima yo gukiranukira Imana senga Imana hagarara ku ijambo haleluya hagarara ku cyanditswe atura ubutoni bw'Imana imbere yawe ndagirize mu gitabo cy'itanguriro igitabo cy'itanguriro 39 umurongo wa kabiri uhoraho abana na Yosefu muramuzi Yosefu bene wabo bagiriye nabi ngo kuko yababwiye ngo narose agiye kubagemurira iyo ngiyo baravuga Karose araje inama yihuta yo kumwica bamutera mu kinogo bamukurayo baramugurisha mu Bashimayeli ariko ajana n'ubutoni bw'Imana haleluya nta muntu numwe ashobora kuzibira ubutoni bwawe umuntu uzobuzibira ni wewe ni wowe ufise urufunguzo rwo kuzibira ubutoni bwawe mu gihe umutima wawe uzowugaburira ibyaha uzobura kurazibira ubutoni bw'Imana ku buzima bwawe mu gihe utazosenga uzobura kurazibira ubuzima bw'ubutoni ku buzima bwawe mu gihe udasoma ijambo ry'Imana ngo wature ibyanditswe byera ku buzima bwawe ubutoni urugara ariko ndakubwira inkuru nziza niba urifuza kuba umutoni w'umwami gira imigabo uyu muhungu Yosefu mwumvirize hano haleluya Yosefu bituma aroranirwa aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa nde Potifari urumva baramugurishije aragurwa n'abanyegiputa bamugurisha kwa Potifari umuntu wa kabiri mu gihugu cya Egiputa shebuja abona yuko uhoraho ari kumwe nawe amen Potifari kimuraba aravuga ngo uyu muntu ari yindi Imana itandukanye n'Imana zacu ari ndirimbo tuvuga ngo namenye kuri se w'imigisha Imana izayimbura ibihe sinakurekura tukarekura umwami ni se w'imigisha izayimbura imyanya n'ibihe Daniyeli yaravuze ngo izayimbura imyanya n'ibihe Potifari ngo muravye ngo abona afite Imana itandukanye n'izimana ziwabo
ndakwifurije kugira Imana abandi bazababona bakubone bavuge ngo urya muntu ari mu Imana ye, ari mu Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Shebuja abona ko ari kumwe nawe kandi ko yamuhaye umugisha kugira ikiganza cyiza kucyakoze ko cyose. Yosefu atona kuri we aba ingendanyi yiwe, maze amuhindura umubwiriza wo mu rugo rwiwe, amuzeza ibyo yari afise byose. Maze uhereye igihe yabwira umubwirizwa wo mu rugo rwiwe akamuzeza n'ibyo yari afite byose, uhoraho acaha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa, uhoraho amuha umugisha ku bwa Yosefu. Haleluya. Umugisha uhoraho bakuvye yari afise byose byo mu rugo n'ivyo mu ndimiro. Haleluya. Ndetse n'ivyo mu ndimiro. Mwiyumvire namwe, indimiro za Potifari zamenya amakuru kuri wabo hari umuhungu witwa Yosefu. Hagati aho yagize ikibazo cy'umugore witwa umugore wa Potifari, aramubeshera, aramusaba ngo baryamane, aranga, arirwanga, asigihuzu, biraba ingorane, ahunga n'Imana, aja muri prison. Ashitse muri prison, Imana imwambika gutona. Haleluya. Imana imwambika gutona. Haleluya. Ndakwifurije gutoneshwa n'Umwami. Gira imigabo yo kutiyanduza mu mutima wawe. Umwami Yesu aguhe, Umwami Yesu agutoneshe. Urakoze, reka ngusengere. Data mu izina rya Yesu, turakeneye gutoneshwa nawe. Turakeneye gutoneshwa nawe Mwami. Turakeneye gutunga umutima utarimo ijwi ritwagiriza ikibi. Turakeneye gutoneshwa nawe. Turakeneye gutoneshwa nawe mukunzi wacu Yesu. Turakeneye gutoneshwa nawe. Mwinuganiriza imitima yacu. Niwe dukeneye, turakwifuza. Icubero garukire mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen.